ke bodise laine 10 tarik yo result porewo aboni porewo je chin thio central nchio chono kauri mo tongo aboke brekai mole jefo jehetu ADC to chini sarkar গঠন khiye tha abon mutabedo 587 ta jeta chini ADC nimsio panchayat tomo ADC village tomo abono chung porichalana khe mani kono tuye chung central ntia pathang saike brang boding he kauri yo chono brekai mole notification rinai abo notification no bo chini ADC village ni secretary yo already yo abo already chung ripai ha aboni yo go chung arpo aino to babe chung thana hiye kuno panchero jurjulum khefaya inke abo se maunpia bra abo notification no porjonto kuno mane approve khini na ya tarpore aboni yo go ke ocha chung sapia ajam phono sapio ke pana phono sawo chini monitoring committee jokhon chung phainai apon che chung panchelo chung chini TIPRA Motha ni ongye jeta 7 member abo chung porichalona khenai hiyo abo tinio chung ro abo mian chinyo abo approval lekhano chung tuidi phaini अच्छा आउना न कौसुङ है बो विलेज लेम तै जगा tuinani adipur ADC village तै ब्लॉक अंडर तों सब subjonal gorje subjonal ब्लॉक है matarbari तुइनानि बेमसा साल tuinani bayo to 1 kilometer अच्छा रोनां थियो ननि पंचायत बदियो त ओ त्रिपुरा मथानि ओंगे फाइने राव कयजन मेम्बर दं member 7 jona member अब सातजन आले पोस्ट पतंफि आरो सातजन साइक नारगादि abo 7 jona member ke chapiani gautam riang inke jombado ni lolit chakma adipur ni indrajit riang inke chandrahan mike sukanto riang inke lotaham ke bu kolomje riang inke ro sogre anke bu topon chakma अबला कोइटा वाडो abo 4 ta ward o 7 ta member अच्छा नां तिनिन चेओ त्रिपुरा मथानि रो पंचायत दखल खेमा हिया नां सेक्रेटारि भाइलेट मा फाइनल ओंलाय हला Nero chung tin chia chung panchayat ni jetosu bochi ni ADC adipur ADC biliso tin chia chung TIPRA Motha ni ongye bo 7 member ono porichalona khenai hiye mian chibo chung kauri khina ha abo arpo mi apo secretary phaya tiyo ke chung secretary sar be male ha inke bomboding ke sao abono video ni ya o hoi ganai inke abro video ni approval lekha bo mai bi phaipo arpo chono phone khenai sao चां खेनां तो जदि त्रिपुरा मथा बाय विलेज कमिटि चालाव थांये